pese echi boy no senior ye twi na so kakra odi besua nyansa. You learn lessons from it because anya sa odi beka koyo obi pese me ka ekirawo se na me no di nkomo no me ekirawo de happen here about boy na e friend Kojo me send in the picture ma de wire me ni na say boy yi oye 19 years 18 19 years na me bie shop kakra momo which is mobile money ye mobile money kakra so ho na guy ye fa no so oba behwe mobile money no ama ye na se na make say na 22nd of April 2024 yi ye fa boy no enya 2 weeks kra ana boy no e fraud ye and say fraud ye so we are let me say it that way boy na a transfer sika na e wo momo account no so no akọ ono no de so ana wagya momo account na akasa ayi no na ode sika no ene ode ko na say na happen here yenya experience bi kakra anti na afi de na ya dwe say ye mfa sika kese enhye momo no adwuma no anti first time ye the 2000 Ghana and a shame because na guy ne buy en che ye the 2000 Ghana the shame na ye hwe senior obeden obeye adwuma no afa nti as time no ekọ nanim ni na ye den ne ye bi kan kakra nti akoye say ogusu ye adwuma na ana odako na ohwe ohon ma me no my sister ana friend me no so ekofo ba mo na esa guy no bi ba so ni sika bi ba sika ni ho nti ye ha dwen nti me first can be she but with experience na make us say menya be than nti ye ya dwe say okay ma me san fa 2000 count na me 2000 ko count no o ye adwuma nti em na o do sika ni ye adwuma no that this is within the 2 weeks frame na me come asem which 20 no on the 16th of this month which is April 2024 na wia ana boy ne friend me sister na ohwe wono ka chere say madam obi ba be ye mumu 3000 enti pa cho benya 3000 asene mi ana na ya ye backup say in case of any bia na e benya ska na da aye enti me sister asene ni say sika no but osene ni sika wie no o try so be free because na shop no ye close to bia ye fie wo enti o try so be free no na waka chere say oh ebia sika na me send no ebia ye say but na instructions or the man say because now we didn't want to keep that amount ye be keep sika bebre e wo mumu account ni nti o ye na dwe say o be free no na waka chere say onipa no send sika because o say onipa na e ba be send sika no definitely no o send a wo beje 30,000 no nti onipa na o pese o ka chere say onipa na send sika no wi a uji 30,000 na fe ma me o store o friend na ne line nko o try so be friend mo fie around so no I just say onye obi a friend no nti no different store or no store nti o tumu no buy pe na no before that no be ba no ana friend Mrs. Tan friend o friend kitwa yes ta kitwa wo fie to friend no say wo nkojo ona say o ka say be 1 hour ni o ka say o ko pay cash no say ma send ni sika dada anti cash be na o ka ko pay bi ma send ni sika na o ka ko pay cash be bi no say be 1 hour ni ho na me sister try so be friend kojo no o friend kojo na fa line na nko and so do me phone ti me sister Rashi ye na o fa kojo no fie odu ho no na
yɛsi fɛrɛ no sɛ ɔmotu efifi hɔ ɔne ne papa na ɔbɛn no ɔne ne papa na ɛte ɔsɛ ɔmotu efifi hɔ nti deɛ ne sɛ Mr. Samba afie nti ɔtry sɛ ɔbɛfrɛ ne papa bɔyɛ ne papa na ɛnkɔ ti later on no na ɔmo a de bɛyɛ sɛ 3 hours time na ne boy ne papa no frɛ Mr. Back no sɛ Kojo wɔ hɔ anaa ɛna ɔsɛ Kojo wɔ hɔ sɛn Kojo afa me sika asesa a yɛ nyinaa de kɔ beba fie hɔ no sɛ yɛsɛ motu efifi hɔ ɛna ɔsɛ meka kyerɛ Kojo sɛ fie ra na etu yɛ yi nti ɔmmra meka kyerɛ mo sɛ beebi a yɛrekɔ no ɔntumi mbɛyɛ adwuma bio ɔntumi mbɛyɛ adwuma nti na kakra bi a mbɛma no na mo de ama no na kyerɛ sɛ yɛkɔ nti matwɛn no a ɔma nti kaa na ɛbɛ bɛsesa nneɛma nso ɔba na me ne kaa no kɔɔɛ thank you sɛ mɛfrɛ no na mama no aba nti saa na ade ne kɔsiiɛ na kyerɛ sɛ Kojo no sɛ ne papa ka ho na ɔne ne yɛɛyɛ o because before sɛ Kojo no bɛba no ne papa na ɛde ne baeɛ nti sɛ ne papa ka ho na ɔne ne yɛɛyɛ o sɛ boy na ankasa n'adwene na ɔde ayɛ o that we can't say it or we can't tell but yɛ adwene sɛ nka yɛbɛ forget it nanso though no sika no nyinaa yɛ 7,000 Ghana cedis ɛyɛ sika so ɛnyɛ sika deɛ agya ne ketewa biara koraa yɛ bia but ɛnyɛ ne kɛseɛ saa nti yɛ adwene sɛ ebia nka yɛ nka ho asɛm yɛbɛ forget it na yɛayɛ but looking at boy no deɛ ɔde ayɛ mehu ne WhatsApp na me send a message sɛ Kojo ade na ɔyɛ saa o deɛ send sika no bra o deɛ memba send sika no obi amɛhwɛ wo na tena hɔ nti otie yi na me yɛma no wie na block me ana block line no nti ɛbɛyɛ me yamo na yɛ adwe sɛ no ti report ma police for happen wɔ Kasoa ti report ma Kasoa police for ɛna after that no yɛnso yɛyɛ one or two things bi ahwɛ sɛ obi bɛnim na ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛma yɛhu na because ɛsese yɛkyi boy no na definitely yɛnim sɛ by this time the scan deɛ young guys obɛdi awie within 4 days no obɛdi but yɛpɛ sɛ yɛkyi boy no sɛnea yɛtwe na so kakra a ɔde bɛsua nyansa he will learn lessons from it because ɛnyɛ saa ɔde bɛkɔ akɔyɛ obi a sika no bɛyɛ sika kɛseɛ ɛno nti ɛna medwane atoa mo sɛ mommoa na obiara ɔbɛhu no biara no ɔmoma yɛ aso nte sɛ ɛda sɛ ɔmbɛrepɔto ma police faction wɔ hɔ na ɔmama yɛ aso ate anaasɛ ɔmama yɛ aso ate na yɛaso yɛpɛ police foɔ anaasɛ yɛapɛ obi na yɛakɔkye no na yɛde no akɔma police foɔ that is what we want to do sisi deɛ ɛnim sɛ sika no deɛ yɛn nsa bɛka no no wɔdi sika no wie but ɛsɛ sɛ yɛkye no na yɛtwe n'aso yɛkye no na yɛde no kɔkɔ na yɛde no kɔtum kakra na ɔkɔsua nyansa wɔ ho sɛ yɛkye no nso na ɔno nso bɛka sɛ de papa no ka ho a na yɛafa ɔmo mmienu nyinaa na yɛde ɔmo nyinaa kɔ ɔmo sua lessons kakra because ebia yɛde ayɛ me yi firi me so a ɔbɛkɔ akɔyɛ obi foforɔ nti masɛm nyinaa no nti obi a ɔbɛhu me biara no anaa ɔbɛhu adeɛ wɔ biara sɛ mo nhyɛ ne nkɔ akyi ma yɛ ɛnɛ a yɛyɛ video yɛ 22nd April 2024 biara a ɔbɛhu wɔ biara no ɔnhyɛ ma yɛ so sɛ yɛn nsa bɛka mo damasi ɔfɛ no Kojo ɛno na yɛde nim no he's about 19 years ɔyɛ dark ne picture ɛna yɛde bɛkyerɛ mo Auntie Isi na from you. Hello? Auntie Isi. Mo wie POP no. Any TV unit no. Na few painting no so Hey! Any company near kama Anaspo Enterprise na. Who pictures was na mama. Okay, mama hwe. Hey, wow. I didn't ever say. Akwe me fi look kama Anaspo Enterprise. Hey, wait a minute, could do 1,000 chemi sister. Na Mr. Dear, ne da na wo say Anaspo Enterprise I don't ko ni POP ni fi paint ni bibia de ma no. Auntie Isi na me shira we the all man Anaspo Enterprise. Why me fi ne kama pa. Me ko me sister o. Bra, what drew Hanum? Okay, and show bedrew how. Or maybe a POP no. I must send you pictures. Yeah, and time for pictures in the batch and I'm them poor call pet them. Sa, I have for Mr. Fabrem, yan in tem, 2 many kawaii, and I'm them a show me in a hair chair, why?
Hey, sister. Yeah, me come with POP ne wa he. Ah, sister, so to. Me say me pon pop. And that's boy enterprise, sister. Me so POP ne pa de. My sister, T, what the POP no share and a twegu. POP ni. And on my end, TV set no so. TV set no so. Now kitchen no so. Kitchen no so. Na ye. Sister. No ma ye fie wonum bibia. And that's boy enterprise. Usi fie na person me POP ma wa. And that's boy enterprise we POP amount. Almost a TV unit account. Almost a 2 your house in na. And that's boy be your kitchen amount. And that's boy assign I do windows assign she wo dan mu glass na window no promo yeah sister. What to type open. Normal estimate na. Omo to 70%. Ye se be sika nya we de omo number wa he. Omo number ne go screen so etwagu no. Omo number ne go so etwagu nti mesra Anasbo enterprise. Anasbo enterprise. Omo say adwempan ti be na say be. POPs di omo ye POPs working con. POP working con na ni ade de wom. Anasbo enterprise o charge ria ono an kofa na neoma efiri baabi abuchire e de ba Ghana. Wow. Na omo sa no afo na go PO. Ami hwe ni POPs we. Na sister mesra wo dan na wusi no. Mesra nya mistake fa come Anasbo enterprise. Baby be show mo sana ko kitchen TV set bibia. Wow, POPs large system ni bibia. O mesa atoko glass bibia ma. Na windows BF sister Anasbo enterprise there mesra wo omo ye King Kong dream ka na me ba be ka kire no mesra ma me na me de na ye na kona ko from the wo fa edema ref adwepant no say bekiti benya discount kama Anasbo enterprise omo ye King Kong odo mi kokro ma ba o na mpato ko edo he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na ma ye ne den tina fi na send there e kwa bet na me me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obia da no dugu no phone so na wo dey register this and this ka kofi ayente na hwe sir na wo kwa bo ko trace ka extra ma mesraw me kan for tap send amount so you use iPhone and also betam na ko app store no download the go phone so Android phone so na ko Google Play no download the go phone so mesraw and I will send this so mesraw o first transaction be no wo so wo hia promo code mo so ba adwempahene adwempahene edagu yes ntimpacho ubogu ma wo Europe kwa da obenya 5 euros free before the some party for some can tap send edamount wo America so ne Canada dia mam $10 to misraw men ha oba ho for say enkwa abonte no bi akoso pe mpacho wo biara no na eko some kwa abonte de mam download this see atena fie mpacho na relax no one say mpie kwa abonte be me hu say me kwa abonte mama na ade a am de krompo ni say first one no su credit card nko a enne de tap pola amante mo say dikanfo obehu ye mobo wo se wo su normal bank card utimi de register SMS ka kofi asem atadwe ya te de ti tap aba ama hiafo say SMS ka nko Ghana na rate no so kama yenche bi bia mama mesraw me ka fama on se wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem to mesraw promo code bogum na ho hia me adempine I na 5 euros free and no more Canada so in US so benya $10 say your day me ade for the uni se me na tap here kama tap send abusia rate mo hene sister na ko me pay me say ranka me ba wo asema ato me me say mabusuafo afre me enyu ya ka kire me say me dan na me boss 1 month ago no enyunugu awuda na wusi ne Ghana no me say enyunu ana say one for company papa company be na ko for sister ade wanted Destiny Roofing and Steel Trusses enka omo ye hefa Destiny Roofing and Steel Trusses omo Ghana sister e ban down so border number 1 and omo sign e border so 30 years warranty 30 years na we can unique Destiny Roofing and Steel Trusses the common esa ko pass aboss amawo enati omo be border anu so so a omo free estimate and omo dan so omo boss e ma wo say kimu a omo yusu nade sister and omo say yusu nua enua no omo say shen aduro man say pika empro enkan kampo roma empro nya hwe na wo tia brochire and na wo kofa carpenter ni bi o hye enkwan chen ko border so wa bra Destiny Roofing and Steel Trusses ewo sister mesraw uduru akra say pe uko kan se pokua se amamole Canada Junction akra pokua se ya amamole Canada Junction uduru wa wo so pe Destiny Roofing and Steel Trusses sister o matuka akoye free estimate the amount obi atia brochire and na kofa carpenter ni o hye sister mesraw me kan for the amount nti we den ha nkora ewo so aboka enya hwe but Destiny ebe je nkwa Destiny ebe ma bibi ato ukwa wo se
Open say open estimator o beto nti din e ya Adwenpan TV na say Beki TV obo say din we kire o sister o macho mo ase ahwo kama na obi a o table kire aboka asi dan e na won ko for Destiny Roofing and Steel Trusses e mo da so sister me kan for da ma e ha ho kra no number omo number e na go screen so no omo email address na go screen so e twa gu no so atese omo board dan so ama 30 years warranty 30 years baby wo 30 years we wo na we na nti wo ha mo sa sister Mr. on board down so ma wa on e che kula one to fire more than krompo na oda obeda e no mo down so mbo so a enso to enye teta o on board down so ma dabi on board down so o mo be so wa abrochire Destiny na tidin o mo be so wa abrochire to on board down so wo dem fu enye teta to makanfo da ma on to we dem srew wo betim no mo ankasa akonete straight abusafo bi ani 41 na bi ani sa pepe nte me kanfo ayede edama to we pa de form number no so na ese etwagu no email address na ese etwagu no sister abusia Destiny Roofing Sheet and Trusses omo ba magana it's papa me dia bremo pass mun sit down kama mami amudi me sit down fun we ese ho no ma me bubu dan we man you cement papa cement fun na wodi see me dan e ma me na ma bubu ni na se me see ni foforo kra oh me say so baby am kire mo no ai Mr. Musment na make an esamudi you because man toss a attachment na and cement be no organ e papa Mr. Munju say attachment because I know any cement me medi ho dance here na won musu si da edanye so won bu ni na gu so wan to attachment wo da no si ache 5 years we buagu ase ni nyina abesai antimati untu da monko jata wa so na monko cement ni bento why okay me da say akwa we me say cement phone pa no ko to di si edan no jata na say ye yusu e no na wo so Ghana for di mawu se say mo mo boka 2 times so ai cement papa ben na menya ametimi dia e da esi dan I dan so mo bubu bi o ha gu na make is that man for dan pay bubu no sister boko there na me adumo bra me se maye hye odan me cement o and to come my abu dan gu no ho bi sister dan phone man photo cement phone e si dan man phone me cement atom pa che onim bia na say abu man for dan gu me dan no awu na dan na si ano me twa me kan omo isu cement phone e di si dan na mabubu men ha ho detachment wontie detachment Ore Ibrahim cement na ba na man for pugu so no they said the whole Africa anya Ghana nko the whole Africa so what abrochire na dan pesi with cement detachment sister detachment America for that man to be sraw kwana ko bi to anya mi tumrika anya tumrika na ko a okbo edi Adwenpan hene obo Adwenpan hene TV and Beki TV obonya discount e wo detachment sister tumrika se sia bra sister anya me that pass what count for detachment we dey nurse because Adepa na ton ho Adepa na ton so detachment dey number 1 timpa acho tumrika na ko to bi na kwa ma remfidi na Adwenpan hene what you say sai pepe into Ore Ibrahim cement the sister it's the best Adwenpan hene otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibirim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo